nongeye kuguha ikaze mukunzi URUTONDE TV, ibyishimo umunezero biba ibyo bikuranga, kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Wowe utarakanda subscribe, uyu niwo mwanya wowe ngo ukande subscribe, kuko iyi niyo channel ya mbere kugezaho amakuru y'imyidagaduro agezweho hano mu Rwanda, amakuru y'abastari, amakuru y'abantu bagiye batandukanye muri entertainment uyasanga ku URUTONDE TV. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugiye kuvuga ku makuru avuga ko umukinnyikazi wa filime bita KECAPU kuri ubu ngubu yaba yamaze gukora ubukwe n'umukobwa abenshi mwamenye cyane ku izina rya KECAPU muri filime Bamenya series itegurwa na umugabo witwa Benimana Ramadani. Uyu mukobwa rero KECAPU kuri ubu ngubu akaba yamaze kurongorwa. Kuri ubu ngubu rero uyu mukobwa n'umukobwa amaze kurongorwa n'umusore bari bamaze iminsi bakundana ariko bakabigira ibanga. Bari bamaze iminsi bakundana, urukundo ruri mu ibanga. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze no gukora ubukwe ariko bakaba babigize ibanga. Ni ubukwe rero bwabaye bubera mu mujyi wa Kigali, aho bwitabiriwe n'abantu bake cyane, aho usanga bwari bwitabiriwe n'abantu bakinana muri filime bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu rero muri uyu mwaka ni umwaka umaze umwaka abastari bagiye batandukanye bagiye bakora ubukwe cyane, mbese wavuga ko ari umwaka wahiriye abastari mu bijyanye n'ubukwe. Kuri ubu ngubu rero KECAPU akaba yarongowe n'umusore uturuka mu gihugu cya Kenya, n'umusore bivugwa ko ari umukire cyane hariya mu gihugu cya Kenya. Kuri ubu ngubu akaba ari we umurongoye. Hari hashize iminsi rero haragaragaye ko KECAPU yaterewe ivi. Nyuma y'uko rero yaterewe ivi, kuri ubu ngubu akaba yamaze kwinjira mu ruhando rw'abamama. Kuri ubu ngubu rero akaba yabaye umugore. Uwo mugabo bikaba bivugwa ko kandi uyu mukobwa KECAPU, uyu mugabo ashobora guhita amujyana muri Kenya, bagahita bajya kwibanira muri Kenya. Ubu ni ubukwe rero bwitabiriwe n'abantu bakinana muri filime bagiye batandukanye, twavugamo nka ba Kanimba, twavugamo n'abandi bagiye bakinana nk'aba Bamenya, ndetse n'abandi bakinana muri filime zigiye zitandukanye. Gusaba wowe utarakanda subscribe kwakanda subscribe kuri uyu munota, kuko ahangaha niho ubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho mu buryo butandukanye. URUTONDE TV.